سلام بینندگان ارجمند. امروز دوشنبه 31 ایول است. من خیرامان بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشر امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوعهای این نشر برنامه از این قرار است. کمیته محیط زیست میگوید کارخانه زرافشان مطابق به معیارهای اکولوژی عمل میکند، ولی ساکنان اطراف به این نظر راضی نیستند. سحرم میخیزه همون بویی که دماغتون به میزند نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد. صرفی نظر از قرض هنگفت شرکت تاجیک باور دارد که با اجاره هواپیماها از ترکیه به زودی پروازها را از سر خواهد گرفت. در روزهای نزدیک جسکت تاجیک با پروازهای خود آغاز مینماید. کشاورزان سری خسار میگویند زمستان سرد و طولانی حاصل زحمت آنها را برباد داد. درخت چرمزون هم ادیرو هم چرمزوی کلون تقسیم کردگیم خلقا ای همو میشکنن میوردن این سال یخیلش یکم دونه نداره. کمیته حفظ محیط زیست در کارخانه زرافشان یکی از کلانترین کارخانه‌های استحصال طلا در تاجیکستان سنجش گذرانیده است. در حالی که ساکنان اطراف کارخانه سالهاست از فعالیت آن بخصوص پالایشگاهش شکایت دارند، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست میگویند وضعیت به این حد نگران کننده نیست. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر صایف. جماعت خمگران شهر پنجکین ساکنان این دهه سالهاست از فعالیت کارخانه طلای زرافشان شکایت دارند. شکایت اساسی ساکنان از فعالیت این پالایشگاه در کنار دهه است. باشندگان اطراف آن سالهاست طلب دارند که این پالایشگاه بسته شود یا آنها را به دیگر جای کوچانند، چون به گفته مردم ماده‌های زهرناکی که به پالایشگاه پرتافته می‌شوند سلامتی آنها را در معرض خطر می‌گذارد. وقتی که همون نزد همون دنبیا گذارید دم سحریا که سحرم میخیزه همون بویی که دماغتون به میزند نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد. چشمتون سیاه میزنه سر چرخ زدگی بری میشد. همه فقط دم سحر با تو همین تیر آفتاب برآمدن همین احساس لب آدم میفهمد بوی همینه. بعد اورکش با ناانیق. مسئله تاثیر منفی کارخانه‌های چینی به محیط زیست در نشست کمیته حفظ محیط زیست برداشته شد. متخصصان این نهاد امسال با ماشین مخصوص وضع هوا در اطراف کارخانه زرافشان را سنجیدند، اما خلاصه سنجش نه آن چیزی است که ساکنان شکایت دارند. از همین لحاظ بعضا شکایت‌ها از جانب شهروندان بودند، ولی در سنجش نقشه‌ای که از جانب کمیته گروه کاری سنجش گذرانده بودند، در حقیقت در اینجا فقط از ماده‌های زیان‌آوری که اهالی میگویند ماده‌های زیان‌آور یعنی ماده‌های زهرناک آشکار نشده است از معیار، ولی فراکنشی چند از وابسته به شما چند از معیار زیاد آشکار نشد. ساکنان جماعت خمگران سالهاست از فعالیت به گفتهشان ضررآور کارخانه زرافشان به مقامات شکایت میکنند. صرف نظر از ناراضگی مردم ماه ایول امسال پالایشگاه سیوم کارخانه زرافشان افتتاح شد. مقامات میگویند ساکنان جماعت خمگران برای کوچیدن مبلغ و زمین گرفتند اما نمیکوچند. ساکنان این را رد کرده گفتند تنها یک قسمت کمی دهه برای کوچیدن مبلغ گرفتند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، رادیو آزادی درباره تاثیر کارخانه‌های چینی به محیط اطراف تحقیقاتی انجام داده است که در ماه آگوست تقدیم شما می شود. مقامات تاجیکستان با دستور پرزیدنت گزارش‌دهی درباره فعالیت 6 ماهه خود را ادامه می‌دهند و شرکت دولتی تاجیک ایر اخیراً اعلام کرد که به زودی فعالیت این شرکت از سر گرفته می شود. این در حالی است که یک تحقیقات رادیوی آزادی نشان می‌دهد که شرکت زمان با نفوذ دولتی 10 میلیون دلار قرضدار است و همانا درگیر یک بحث سودی بسیار میلیون دلاری در اروپا می باشد که در آن مغلوب شده است. سرویناز روح‌الله اظهارات شرکت را از نگاه تاریخچه کارنامه آن ارزیابی می‌کند. بعد از 4 سال توقف قرار است هواپیماهای شرکت تاجیک ایر برای مسافرکشانی دوباره پرواز کنند. تصمیم پروازهای شرکت در پی به اجاره گرفتن 2 هواپیمای یک شرکت ترکی حاصل شده است. موافقت با شورای ناظران جسکت تاجیک ایر رهبری جسکت تاجیک ایر با شرکت هوایی سعودوین رهبری شهر ترکیه اوید به اجاره گرفتن 2 هواپیما ایروبوس A330 و ایروبوس A321
шартномаро ба имзо расонид. Дар айни замон ин ду ҳавопаймо барои ба шаҳри Душанбе овардан тайёр карда шуданд. Дар рӯзҳои наздик ҷесика тоҷигер ба парвозҳои худ оғоз менамояд. ширкати давлатии Тоҷик Эйр чанд соли охир бо мушкили ҷиддии молӣ рӯбарӯст. аз ҷумла дар пайи як баҳси додгоҳӣ аз коршарики литвонияш Skyroad Leasing $23 миллион қарз дорад. қарзҳое ҳаст ки дохила, қарзҳое ҳаст ки беруна. аз ширкати литовски компания қарзҳои мо ҳаст 23 миллион. мо дубора ба суд муроҷиат кардем бо ширкати Skyroad шаҳри Литва. ҳозир мо бо суд асар бо вай кардам дубора. мумкин ки мо умедворем ки суд бар тарафи ҷесика тоҷигер ҳал шавад. баъзе аз ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр дар фурудгоҳҳои хориҷӣ ҳабс шуданд. аксари кормандони ширкат дар рухсатии бемузд ҳастанд. таҳқиқи радиои озодӣ нишон дод ки Тоҷик Эйр аз идораи андоз, бонкҳо, фурудгоҳҳо ва хадамоти техникӣ зиёда аз $40 миллион қарз дорад. коршиносон ба дубора фаъол шудани Тоҷик Эйр чандон бовар надоранд. албатта агар ҳукумат ҷиддан тасмим гирифта бошад, маблағгузорӣ кунад, дорад имкони парвоза. аммо ман чандон бовар надорам ки ин кор амалӣ шавад, чун чанд сад мавҷуд аст дар роҳи он. пеш аз ҳама ин персонал ки ҷамъ карданаш бисёр мушкил аст, бахусус халавонҳо ки харидори зиёд дар ҷаҳон доранд. баъдан то замоне ки Тоҷик Эйр ба яке аз афроди бисёр қудратманди кишвар тааллуқ нагирад, имкони рақобат бо Тоҷик Эйр нахоҳад дошт ва агар парвозам кард, як рӯз ҳатман қатъ мешавад. бо гузашти ним сол раиси Тоҷик Эйр бори дигар мегӯяд ки моҳҳои оянда парвозҳо оғоз мешаванд. масъулини ширкати Тоҷик Эйр мегӯянд баъди оғози дубораи фаъолият ширкат парвозҳоро ба самтҳое ки таъин шудааст анҷом медиҳанд. аммо санаи дақиқи оғози парвозҳо мушаххас нест ва то он замон осмон барои Тоҷик Эйр баста мемонад. дар бозори марказии Душанбе нархи меваҳои маъруфи тобистона тарбузу харбуза гарон шудааст. харидорон фарқи нархи ин полезиҳоро дар муқоиса бо соли гузашта 2-3 баробар болотар мегӯянд ва нархи баъзе намуд харбузаҳои маъруф аз 1 кило гӯшт ҳам гаронтар шудааст. мушкил дар ҳосил аст ё тоҷир? ҳамкоронам Искандари Фирӯз ва Шаҳлои Абдулло талош карданд посухи ин саволро пайдо кунанд. таи 2 ҳафтаи ахир қимати тарбузу харбуза дар бозорҳои Тоҷикистон бо маротиб боло рафтааст. агар чанд рӯз қабл сокинон як тарбузи миёнаро то 15 сомонӣ мехариданд, ҳоло айни тарбузро бо қимати бештар аз 25 сомонӣ мехаранд. сокинон мегӯянд дар гармӣ талабот ба он зиёд аст, аз ин хотир нарх ҳам боло рафтааст. قیمت البته به کی می‌خرید؟ خرید در کار شما می‌خریم. ظلم дар бархе аз бозорҳои пойтахт нархи як дона тарбузи ҳаҷмаш миёна аз 30 сомонӣ оғоз шуда то ба 50 сомонӣ ҳам мерасад. ҳамин тавр як дона харбузаи навъи ба истилоҳ тарпеда метавонад то 75 сомонӣ қимат дошта бошад. фурӯшандагони бозор иқрор мешаванд ки имсол нархи тарбузу харбуза қиматтар шудааст, аммо сабабҳои дигарро ҳам пеш меоранд. گذشته 10-15 بود. سال ارزون قیمت‌تر. نسبت پارین سال نسبت کم چیزا خود کمتر آمد، خود درست عوض بود. قیمت نمیدونم، قیمت میگیم. اینجا نقطه یک لخت فروشی بازار مهرگان است. нархи полезиҳо дар чаканафурӯшӣ ва бозорҳои яклухтфурӯшӣ то 2 баробар фарқият доранд. нархи тарбуз инҷо аз 5 сомонӣ оғоз меёбад. кишоварзон мегӯянд ки арзиши маҳсулот боло нарафтааст ва миёнаравҳо сабаб мешаванд ки нархи ниҳоӣ баланд шавад. масъулини бозор мегӯянд ҳамарӯза беш аз 50 мошини борбарӣ пур аз полезиҳо вориди бозорҳои пойтахти Тоҷикистон мешаванд. нисбати соли гузашта чихели шумо дида буромадин то 20% ва соли гузашта арзон аст. тарбуз харбуз низар ва соли гузашта имсол биҳад маҳсулот бисёр шудага ина чихели шумо зиёда 50 мошини ки боркаш шумо данавор дидин мол маҳсулотҳои худшон оварда ҷо кадесимо бол бо чихеле ки данавор гуфтан мақсад бо бисёр авел мегас ҳосил бисёр имсол сари заминода ба хориҷи кишвара мақсад тарафи Қазоқистон мақсад содирот кадесем Россия болака содирот кадесем.
ба иттилои вазорати кишоварзии тоҷикистон дар нимсолаи аввал дар кишвар беш аз 15000 тонна ҳосили тарбузу харбуза ҷамъоварӣ шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 54% бештар будааст. баҳори имсол кишоварзони тоҷик дар 226,000 гектар замин полизӣ кишт карда содироти ҳосили тарбуз ва харбуза аз тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ 47.2% бештар шудааст. тоҷикистон қасд дорад дар соли ҷорӣ ҳосили ҳудуди 3.5 миллион тонна сабзавот ва полизиро ҷамъоварӣ кунад. айни замон сардиҳои сангини оғози имсол ба қавли боғдорон дар ҷануби тоҷикистон ба дарахтони мевадиҳанда зарари сахте расонидааст. деҳқонон дар ноҳияи сари хосор мегӯянд зимистони сарду тӯлонии аввали сол дарахтони мевадиҳандаро сармо зада бахши бузурги ҳосилро аз байн бурдааст. дар суҳбат бо радиои озодӣ кишоварзон иброз доштанд ки баъзе дарахтҳои чормағзу бодом аслан ҳосиле надоранд. мирзонаби холиқзод гузориш медиҳад. кишоварзону боғдорон дар диҳоти дурдасти вилояти хатлон мегӯянд онҳо ба камҳосилӣ рӯбарӯ шуданд. дар натиҷаи зимистони сарду тӯлонӣ дарахтони мева ва донакдорро сармо задааст. ба сокиноне ки зиндагиро аз боғдорӣ ва кишоварзӣ пеш мебаранд зарар расонидааст. масоҳати хоҷагии бобоҷон обидов дар деҳаи шомшаи сари хосор беш аз 100 ҳектор буда бештар дарахтзор аст. аз камҳосилии мева ва чормағзу бодом нигарон аст. сахт залар аст. барои дарахтҳо хайна меваҳои адил доштем ки мисол ҳар сол мегирад дарахти чормағзу намо адило ҳама чормағзуи калон тақсим кардагим халқа ай ҳамо мешапинан меовардан имсол яхилш ягон дона надорам хинки сахт залари калон аст. сокини 90-солаи деҳаи шоҳидон мегӯяд ки зиндагии мардуми деҳот аз ҳисоби кишоварзӣ ва боғдорӣ аст, вале имсол чандон хушбин нестанд, дарахтонашон камҳосил будааст. ина имсол ки хина кумад ҳамаро ина сармо зад дарахт намунд гелос намунд чи ана хирмову анору ангур намунд фақат ангури сеяра сармо назад дига ангури сведио торешоша ина миҷа як 10 тана хирмо дошт торешоша хохш. инҷо калонтарин ҷамоати сари хосори ноҳияи дурдасти балҷувон аст ки 1023 хоҷагӣ зиндагӣ дорад. беҳбудии зиндагии мардум аз ҳосили кишоварзӣ ва дарахтҳо вобастагӣ дорад. ҳосили хуб бошад, зиндагӣ хуб мешавад. дарахтони табиӣ, дарахтони донакдор замистон қариб 50% хушкшавӣ мешавад. тағйирёбии иқлимро мардум солҳои ахир зиёд мушоҳида мекунад. борони зиёд ва гармии ҳавои тобистони дар диҳоти дурдастӣ мисли сари хосор эҳсос мешавад. деҳаи бобоҷон обидов дар 250 километрии ҷануби душанбе солҳои тобистонаш ҳавои сар дошт. 10 соли ахир гарм аст ки ҳосили заминаш кам шудааст. шаби гузашта эътирозгарон дар гурҷистон нагузоштанд ки як киштии дигар бо сайёҳони рус дар соҳилҳои шаҳри батуми ист карда мусофиронаш берун бароянд. полисе ки барои назорат аз ваз дар соҳил саф кашида буд, 9 ширкатдори намоиши эътирозиро боздошт намуд. риа новости навишт ки киштии мусофирбари Астория Гранде тасмим гирифт дигар ба соҳилҳои Батуми наравад. киштии Астория Гранде рӯзи 29 июл бо хатсайри баҳрии Сочи Трабзон Батуми Амастра Истанбул Сочи ба ҳаракат даромад. дар миёни мусофирони он ситораҳои телевизиони русӣ ва тарафдорони ҳуҷуми Русия ба хоки Украина мисли Митя Фомин аз гурӯҳи Ҳайфай ва овозхони Беларус Дмитрий Калдун мебошанд. бори аввал эътирозгарон 27 июл намоиш барпо карда аз майдони марказии шаҳри Тифлис ва ҳам дар худи шаҳри соҳилии Батуми бо шиорҳои зидди русӣ раҳпаймоӣ намуданд. эътирози ин мардум аз он ҷо шурӯъ шуд ки туристони рус дар суҳбат бо матбуоти гурҷӣ гуфтанд ҳуҷуми Русия ба хоки Гурҷистон дар соли 2008-ро дастгирӣ мекунанд. як соат баъди эътирози сокинон киштии мусофирбар соҳилҳои Батумиро тарк кард. ва сипос ки моро ҳамроҳӣ кардед то ин лаҳзаҳо. хабарҳои аз ин бештарро аз сомонаи радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар фейсбуку инстаграм, тиктоку телеграм ва ютубу одноклассники пайдо кунед. худо нигаҳбони шумо.